Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri mbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politique ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu kwigenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 aho tugiye kurabira hamwe amwe mu makuru akomeye arabana n'umutekano mu buseruko bwa leta iharanira intwaro rusange ya Kongo, aho turi buze kwibandira cyane rucuru tukababwira ibizindutse biba aho abasirikare ba Fardc bari barafashwe n'izasarambwe yaba bitanze kurushake ndetse n'abafatiwe mu mujyi wa Goma bari baroherejwe mu kigo cya gisirikare cya Rumangabo. Hari abandi bongeye gutoroka, biro bikaba bibaye nyuma y'uko mu minsi yashize nabwo hari abandi bari batorotse iki kigo cya Rumangabo. Turaza kubabwira ibijyanye nuko ibi bihagaze ndetse tubabwire nuko bari kugenda batangaza kubirebana no gutoroka. Turaza kandi kubabwira ibiri kuvugwa ahitwa Rumangabo mu buryo budasanzwe, turabwire préciser de contrôle stratégique. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na commandement locale uko ihagaze, turababwira kandi capture de rema Fardc uko ziriko ziratangaza ibiri kugenda bibabaho. Turaza kandi kubabwira excusation sommaire ndetse n'uburyo batangaza. Turabwira kandi morale y'abasirikare bahagaze mu bice bitandukanye. Turaza kandi no kunyarukira Uvira tubabwira ibiri kuhabera, tubabwira kandi ibiri kubera mu bice bitandukanye byose bya centre militaire Rumangabo. Tubabwire grand l'approche ndetse n'uburyo ibintu bimeze. Turaza kandi no kurebera hamwe méthode de précision philologique, uburyo bwo gucengeza ubwoba muri uyu mutwe nk'uko rero bikomeje kugenda bigaragara. Turaza kandi kubabwira ibijyanye na traverse difficile ndetse tubabwire parte de camarade ndetse nuko ibintu bikomeje kugenda bimera. Turaza kandi no kurebera hamwe ibiri kubera mu bice bitandukanye bigenzurwa n'igisirikare cya leta ndetse no mu bice bigenzurwa n'umutwe w'izasarambwe. Icyo usabwa rero nta kindi nuko ugomba kubana natwe, kandi niba ari ubwa mbere dukurikiye tushonda sabone. Tudatinze rero reka duhere Rumangabo tubabwira uko byagenze. Ni kuri uyu wa gatanu ku igenekerezo rya 22 Myandagaro 2025 amakuru ari guturuka muri teritwari ya Rucuru mu majyaruguru ya Kivu aravuga ko ari aba Fardc bari barafashwe n'umutwe w'izasarambwe mu gihe habaga imirwano ikomeye yasize umujyi wa Goma ufashwe n'izasarambwe bari barajyanywe i Rumangabo. Kuri ubu rero bakaba bamwe batorotse. Abasirikare bacitse bemeza ko banyuze mu bigeragezo bikomeye, aho benshi muri bagenzi babo bishwe n'abasirikare bizasarambwe, abandi bakaba rero barakomeretse bikomeye. Uyu akaba rero ari umwe mu basirikare bavuye muri unité ya Fardc, bakaba rero bari basanzwe bakorera igoma. Avuga ko rero yahuye n'ibibazo bikomeye cyane bijyanye no kuba mu buzima atishimiye, ndetse kuri ubu akaba ashima kuba yabashije kubatoroka akagenda ari muzima. Mu kwezi kwa gatandatu kwa karindwi 2025 biragaragara rero ko aribwo hatangiye kugenda havugwa ko abasirikare bafashwe batangiye guhabwa imyitozo ikomeye, ndetse ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho agaragaza General Sultan Emmanuel Makenga yasuye aba basirikare. Amakuru arakomeza agaragaza ko kuri ubu hari abagiye ku bushake abandi bakabihatirwa nk'uko bigaragara ndetse bivugwa. Biravugwa ko ibikorwa bya gisirikare byo mu mutwe bakoze harimo prise de contrôle stratégique, kwigarurira ahantu hafite akamaro ndetse ku buryo bwa commandement locale bw'ingabo za leta. Bikaba rero byarahise birangira nyuma y'ifatwa ry'umujyi wa Goma. Izasarambwe zahise zifata abasirikare bafashwe muri centre militaire zibajyana muri centre militaire Rumangabo, aho rero bakorerwaga grade rapproché, guhagararirwa hafi no gucungwa cyane. Abasirikare rero bafashwe bavuze ko ibi bikorwa bya surveillance intensivement harimo patrouille journaliste, ibikorwa byo kugenzura buri munsi, contrôle de communication, guhagarika itumanaho ndetse no gukoresha méthode de précision philologique
uburyo bwo gucengeza ubwoba mu mitima ndetse no mu mutwe wabo nk'uko rero bamwe babitangaje. Biravuga ko rero mu gitondo cya kare kuri uyu munsi wa gatanu ku igenekerezo rya 22 hari amakuru yaturutse mu basirikare bacitse avuga ko rero bashoboye gucika bakoresheje stratégie militaire improvisée, amayeri yihuse akoreshwa n'ingabo. Bakaba rero abacitse bavuze ibi bikurikira, bavuga ko rero banyuze mu muhanda wa Rumangabo urinzwe n'amatsinda y'izasarambwe aho bashyizeho ambuscade ndetse bikaza kubagora gutoroka, ariko rero bakaba bihinduye nk'abasivili babasha gukomeza kugenda. Biravuga ko rero hari abakoresheje parte des camarades, benshi rero bikaba bivuga ko bishwe mu buryo bwo gucibwa ndetse no kuraswa ubwo bageragezaga kwiruka. Biravuga ko rero hari abandi bakomeretse, abandi bakaba bongeye gufatwa basubizwa aho bari bafungiye cyase muri iki gikampo ya Rumangabo. Kuko rero bigaragara ndetse binavugwa, aba basirikare bavuze ko urugendo rwabo rwari mu buryo bwo kugira ngo bajye mu buzima bwigenga, ariko bavuga ko rwari urugendo rw'urubabaro, aho rero bakoze ibintu byinshi byabaruhije. Uko rero babisobanura, amakuru harakomeza avuga ko abacitse bavuga ko iki gikorwa cyakozwe mu buryo bwa nijoro, rero babashije kugenda izasarambwe zitabarebe. Rero ni iby'ingenzi bikomeje guturuka ahari kubera ibikorwa bya gisirikare. Reka dukomeze amakuru yacu tujye Uvira turebera hamwe ibijyanye n'urubanza rukomeye rwahaburanishirijwe rw'abasirikare ba Fardc. Amakuru atugera aravuga ko ku igenekerezo rya 19 Myandagaro 2025 mu gisagara cya Uvira habaye urubanza nyuma yo gufatwa kwa Bukavu n'umutwe w'izasarambwe. Hatangiye process militaire, urubanza rwa gisirikare rurebana n'ibyaha bikomeye byakozwe n'abasirikare n'abapolisi ndetse n'imitwe ya autodefense locale cyangwa se wazarendo. Urubanza rwabereye imbere ya audience publique muri tribunal militaire d'organisation d'Uvira. Urukiko rwa gisirikare rwa Uvira rwayobowe na Majoro Mangarista Mwanza Kanyimbu na Jean Marie. Abafashwe ni bakaba rero ari bane. Ibiro bikaba byarabaye nyuma y'amezi 5 yose ibikorwa by'ubucamanza bihagaritswe mu gisagara cya Uvira kubera impamvu z'umutekano muke, nk'uko bitangazwa na Lieutenant Rigani Mbuji Mayi, umuvugizi wa operation Zokorade Anside Kivu. Abaregwa bose hamwe ni 12, 9 n'abasirikare ba FARDC, 5 baregwa n'abavile d'affecté militaire, abakekwaho kwiba ibikoresho bya gisirikare mu bubiko bwa base logistique muri 33 région militaire. Ni mu gihe rero 4 baregwa ari partie de armée, violation des consignes, kwica abishe amabwiriza ya gisirikare ndetse na dispersion de munitions de guerre, gusahura no gukoresha n'abamasasu y'intambara. Ni mu gihe umwe ari umupolisi, uyu rero akaba akurikiranyweho cyasaregwa ibyaha bifitanye isano no gutakaza intwaro no kurenga ku mabwiriza y'akazi. 2 n'abazarendo bagize umutwe wita ko ushinzwe kurwana. Aba rero barimo Papi Ose uregwa netre metre kwica mugenzi we Mariamu bya Seyusa. Bikaba rero bivuga ko byabire mu gace ka Ruvungi. Undi n'uwitwa Kanani Kabeya Kehuru General autoproclamé, akaba rero ari umuyobozi w'itsinda ryitwaje intwaro uregwa kuba yarateguye kandi agahagarara mu mwicwa ryateguwe rya Majoro Salomo Tambwe, umusirikare mukuru wa FARDC wakoreye mission officielle y'akazi mu gace ka Sange. Bikaba rero byarabaye ku itariki nk'uko bigaragara byabaye ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa 4 2025. Uko rero bitangazwa bikaba rero ari ibyaha bikomeye aba bari gukurikiranwaho, aho rero bamwe batangiye kugenda babiburanishwa mu buryo budasanzwe. Bikaba rero bivugwa ko mu myitwarire y'abasirikare FARDC yagiye igaragaramo amakosa akomeye, ibyagiye bituma ari bagenzi babo babura ubuzima biturutse ku myitwarire mibi ya bamwe mu bamaze kugenda bagezwa imbere y'urukiko. Uko rero amakuru akomeza kugenda bigaragaza, aragaragaza ko aba bireguye bakatanga ibimenyetso
urukiko rukomeje kugenda rusuzuma urubanza rugizwe rugizwe cyangwa se barabaregamo ibyaha 8 bitewe n'uko buri muntu aregwa mu buryo butandukanye, ariko byose byahujwe n'ubutabera bwa gisirikare. Umushinjacyaha uhagarariye leta Lieutenant Colonel Mingastra Ruamba Shonge ariwe washikirije urukiko impamvu aba bagabo bagomba kubazwa ibyaha bikomeye byakozwe hagati y'agace ka Ruvungi ndetse na Uvira ku munsi wa mbere. Urukiko rukaba rero rwarakoze identification des prévenus, kwemeza imyirondoro y'abaregwa, kumva abasirikare ba Fardc ndetse n'umwe ukora muri renseignement mu makuru batanga ndetse n'undi ukora muri contre renseignement. Bikaba rero ibi byose bizarabaye. Iyi process yakurikiyeho kuwa mbere ni byabere mu gisagara cya Uvira, aho rero chef Lire du Sud Kivu yavuze kuri discipline militaire, gushyiraho umuco n'imyitwarire myiza y'ingabo za leta kugira ngo abasirikare bamenye ibyaha byo kwiba ibikoresho bya leta, gutakaza intwaro cyangwa kwica abaturage ko ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Hahise hakurikiraho l'establishment de confiance, kongera icyizere mu baturage ku nzego za gisirikare. Nyuma y'igihe kinini abanyagihugu bavuga ko babangamiwe bikomeye n'imyitwarire y'igisirikare, kuri ubu rero urubanza rwatangiye kuburanishwa. Lieutenant Rigani Mbuyi Kalonji yasobanuye agira ati ubutabera bwa gisirikare bugomba kuba exemplaire. Abasirikare cyangwa abapolisi bahungabanya umutekano cyangwa batakaza intwaro baba barenga ku isezerano rya gisirikare. Ni ngombwa ko bose babiryozwa kugira ngo twubake Armée République Démocratique du Congo cyubaha kigendera no ku mategeko. Uko rero bigaragara urubanza rubaye ikimenyetso cy'uko nubwo igihugu kiri mu bihe by'intambara, inzego z'ubucamanza bwa gisirikare zishaka gusubiza abaturage icyizere no kubaka état de droit, igihugu kigendera ku mategeko. Abaregwa bose bari imbere y'urukiko, aho rero bazakomeza kuburana mu minsi imbere. Abaturage bo muri aka gace ka Uvira n'abandi bo muri Sud Kivu bari biteze ko uru rubanza ruzatanga isomo rikomeye rikumira ibyaha bya gisirikare kandi bikagaragaza ko aha hari umuco wo kudahana. Bikaba rero ari ibintu bikomeje kugenda biba mu gihe n'ubundi andi makuru akomeye agaragaza uko ibintu bihagaze. Aho rero amakuru tumaze kwakira agaragaza ko kuwa kane bigenekerezo rya 21 Myandagaro 2025 mu gisagara cya Burundi mu ntara y'Ituri hatangajwe declaration solennelle, itangazo ry'ingenzi ryashyizweho umukono n'abapadiri 76 b'abanyagatulika bagize Fardc do Petre Secretaire do Bunia. Aba bapadiri bo basabye ku mugaragaro kureka ako kanya état de siège, ihagarikwa ry'ubuyobozi bwa gisirikare bwashyizweho muri Ituri. Bivuga ko état de siège ari iriho igihe kirekire itayigeze igira inyungu nkuko byari byitezwe, ntibyagaruye autorité d'État, ububasha bw'igihugu mu karere, kandi sécurité des civils bizagiye biba ikibazo gikomeye, aho bavuga ko umutekano wakomeje kugenda uba ikibazo gikomeye. Muri iryo tangazo abo bapadiri batanze ibimenyetso byinshi bagaragaza ko état de siège yahindutse intsinzwi ikomeye, aho rero bavuga ko bikomeje kuba kenshi aho abaturage bicwa mu buryo bwo kurengana, aho kandi bavuga ko hari arrestation et destination arbitraire, ufungwa ndetse no gufatwa kw'abantu bidakurikije amategeko. Baravuga ko kandi ubwambuzi bukoresha imbunda ndetse n'ubujura bizagiye byiyongera. Baravuga ko kandi iyicarubozo ndetse no guhohotera abaturage byagiye byigaragaza, hamwe rero n'ibindi bikorwa by'ubugizi bwa nabi bizagiye birushaho kuba ikibazo gikomeye. Aba bapadiri bibukije ko itorero ryabo ritigeze ribonerwa imbabazi muri ayo marorerwa, aho rero Kodeko yasahuye kandi igenda ikora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi kuri Paroisse Saint Jean do Capistra iherereye Iropo, basenya ibintu byose byari biri muri iyi nyubako nk'uko rero babivuga. Ni mu gihe kandi bashinja ADF igitero cyahitanye abantu 43 kuri Paroisse Bonneres Anorete Ikomanda, abenshi bishwe bari muri Ville de Pierre, isengesho rya nijoro. Mu gihe kandi bagaragaza ko kwigenekerezo rya 19
mu myandagaro 2025 habaye profanation gusuzugura ibikorwa byera kuri Politique 5 Zito Dobunia. Icyemezo cyongeye kugaragaza kudakora neza kw'inzego za leta. Abapadiri batanze ibisabwa bikomeye mu nyandiko yabo leve immédiate et l'état de siège, gukuraho ako kanya état de siège kuko yananiwe mu kugarura umutekano. Baragaragaza kandi bakavuga organisation de enquête cible, gushyiraho iperereza ryizewe kandi rifatika ritanga icyizere. Nkuko rero babivuga, baravuga ko kandi bakeneye ko ibintu bizanyura mu buryo. Baravuga ko kandi bakeneye déporter de la MONUSCO, gukuraho abasirikare b'umuryango w'abibumbye bari mu butumwa kuko bananiwe kurinda abasivili kandi bakaba bakomeje kuba bari muri ibi bice. Fardc ikaba yasabwe gukora track ibitero byo guhiga no gusenya imitwe yitwaje intwaro nta kurondora cyangwa guha agaciro umutwe n'umwe kurusha undi. Basabye kandi ko habaho basabye kandi ko bagomba kuba basenya imitwe yitwaje intwaro yose, bakayisaba gushyira hasi intwaro kugira ngo ubuzima bwongere bugaruke. Aho rero basoza basaba ibijyanye nuko rero bagomba kuba bahabwa ubundi buyobozi butari ubwa état de siège. Uko rero babigaragaza, iyi declaration y'abapadiri 2076 yo kwigenekerezo rya 21 irerekana ko ubu intumwa z'Imana zigaragaje amarangamutima y'abaturage bo muri turi bugarijwe n'iyicarubozo, ubwicanyi, ubusumbane ndetse bakaba badahabwa ubutabera. Abapadiri bavuga ko état de siège yahindutse auto influence, igikoresho cyananiranye kidatanga umutekano ahubwo kikaba gikomeje kubabuza amahoro. Barasaba ko habaho justice impartielle, ubutabera budacangwa, kandi ko imitwe yose yitwaje intwaro ikwiye kuba yashyira hasi intwaro. Banashimangiye ko ituri idakeneye amagambo cyangwa inzego za kure, ahubwo bakeneye action concentrée byo kugarura amahoro ndetse n'umutekano. Bikaba rero ari ibintu bibaye mu gihe amaze iminsi hagaragara urugendo rukomeye rwo kugira ngo amahoro agaruke, ariko inzego za leta rimwe na rimwe zikagenda zitungwa agatoki ko nazo zaba ziri mu bikomeje gutuma umutekano utagaruka. Kugeza ubu rero kandi andi makuru akomeje kugenda agarukwaho najyanye n'ibihungabana ry'umutekano, aho rero Amerika yatanze icyizere cy'isinywa ry'amasezerano hagati ya Kongo ndetse na AFC. Umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu bijyanye n'ubufatanye na Afurika, Mossad Boryus, yatangaje ko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na AFC biri kuba hifashishijwe umuhuza Katari, biganisha kwishyira mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro azatuma abatuye mu karere babaho neza. Boryus yabinyujije ku rubuga rwa X yavuze ko Amerika ishimishijwe nuko ibiganiro hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'uyu mutwe wa AFC bikomeje. Yagize ati, hashingiwe ku mahame yasinywe mu kwezi kwa karindwi hagati ya leta ya Kongo na M23, ibiganiro byo muri iki cyumweru ni intambwe ikomeye mu rugendo rugera ku masezerano y'amahoro azafasha abaturage bo mu karere kubaho mu mahoro nyuma y'imyaka myinshi y'intambara. Mbere y'uko impande zombi zemeza aya masezerano yo kohereza ndetse no gukomeza ibijyanye n'amahoro, bikaba rero ari ibintu byabanje kuvugwa mu buryo bukomeye, aho Boryus yagize ati, turongera gushimangira ubusabe bwacu bwo guhita bahagarika ibikorwa by'ihohoterwa rikorerwa abasivili kandi bakagaragaza ibikorwa bifatika bigamije gushyigikira amahoro n'umutekano. AFC yagaragaje ko leta ya Kongo yanze gufungura abantu bayo 700 barimo abanyamuryango bayo n'abakekwaho kuba abanyamuryango bayo, ariko leta yasubije ko izafungura nyuma yo gusinya amasezerano y'amahoro. Ibiganiro by'amahoro byari biteganyijwe gutangira ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa Myandagaro, n'amasezerano yagombaga gusinywa bitarenze ku igenekerezo rya 18 Myandagaro,
ariko byose ntibyabaye. Leta ya Qatar yagaragaje ko yamenye imbogamizi zabayeho ariko kwiri gukora n'impande zombi kugira ngo zumvikane. Nubwo rero AFC yemeye kohereza intumwa muri Qatar, yagaragaje ko ubutumwa buzijyana bufite umurongo butagomba kurenga. Ibi bikaba bica amarenga ko igitsimbaraye ku cyemezo cyo kujya mu biganiro by'amahoro mu gihe abantu bayo baba batararekurwa. Leta ya Kongo nayo yemeje ko intumwa zayo zigiye guharanira inyungu za guverinoma yabohereje. Ni no kuri dusoje abanywanyi, niba ari ubwa mbere dukurikiye itushonda sabone, ntuzongere gucikwa n'amakuru akomeye arebana n'umutekano, politiki, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Hasta la vista.